watoto wako wanachangamuka, wanamuka umekamatiwa. Ya coordination ya FDC takule. Tunamwona mzalendo jina lako nani? Desi ya bado napenda mpige Chelsea. Napenda mpige. Sawa, merci beaucoup. Yakulengo. Ikaze tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Mwahisemo kubana natwe ngaha kuri no YouTube channel ya Kigali Rio News. Mbere na mbere ereka mbanze mbifurije amahoro y'Imana muri iki gitondo, ndetse nanabifuriza guhaha mu karonka mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Ni urupapuro rw'amakuru rukomeye tubagezaho mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi ahakomeje kuba isibaniro ryo kutumvikana ku bihugu bigiye bitandukanye, ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Habishuti John, turibanda kuki uyu munsi? Nakoze cyane abakunzi ba Kigali TV. Umunsi turibanda cyane ku bice biherereye za Walikale, Masisi, iyo ni Nord Kivu. Tugaruke kuri Sud Kivu, turavuga cyane ku gice cya Minembwe, Uvira no mu nkengero zaho. Turagaruka mu ngingo zindi, turajya ku Burundi, turavuga umugambwe wa CNDD FDD, uburyo impinduka zabayeho mu ishyaka. Wari uriho Reverien Ndikumana, kuri yo n'ubu baracyariho, na vice chairman we Siriake Nshimirimana, nawe ubu turababugezaho mu buryo burambuye uburyo byifashe mu Burundi. Turagaruka mu gice cy'u Rwanda, hano iwacu mu Rwanda turavuga ku mpinduka zabayeho bidasanzwe mu Rwanda, ko hahinduye umupilote mushya twabonye utwara nyakubahwa Perezida wa Repubulika uburyo butari busanzwe. Turagaruka no ku Colonel Dani Gatsinzi, nawe turabagezaho uburyo ki nawe inshingano yahawe nshya muri iki gihugu mu rwego rw'ingabo. Yego, murakoze cyane. Izo nizo ngingo tubafitiye, turi bubagezeho mu buryo burambuye. Turazivimuzi mu nce zose tubabwiye ku buryo muri busobanukirwe neza. Murakoze cyane. Si ibyo gusa, ku murongo wa telefone turi bwakire umuloko informa uherereye neza aho ibintu bikomeje kubera. Nakubwira ko maginga ya nubwo M23 yasohotse mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira, intambara ikomeje kuba ikibazo cyane mu bice by'amajyepfo y'umujyi wa Uvira. Ubwo nakubwira ko ari muri za Walungu, aho bigaragara ko za Kivovo imirwano ikomeje kugenda ihaba. Bivugwa ko M23 yaba yaratangiye operasiyo zigiye zikomeye. Urabona biri bugende gute kubona ko imirwano yakomeje kubura mu bice bitandukanye? Nyuma yaho twari twiteze ko tugiye kubona amahoro, ndetse tugiye kubona impinduka zikomeye cyane muri ibi bice. Bwana Habishuti. Yego, urakoze cyane Bwana Damien. Ubu turabagezaho mu gice cya Uvira. Urabona ko mu nkengero za Uvira, hano za Kawezi, uyu munsi muri iri joro byagaragaye ko hari imodoka zagiye zizanye ingabo za M23 zisatira kiriya gice cyegereye Uvira cyane, muri metero nkeya cyane, nk'ibirometero 8 cyangwa 10. Urumva ko basa naho bazengurutse iyi misozi yose iri miremire hejuru ya Uvira. Kugaruka inyuma hano za Makobora, urabona ko naho ni igice bagenzura. Urumva ko Uvira isigayemo hagati, ariko bigaragara yuko intego bafite nyamukuru atari ukuba bafata Uvira, ahubwo ari ugufunga inzira n'imiyoboro y'umwanzi ku buryo babona support y'ibikoresho byerekeza mu nce zimwe na zimwe, kuko ari uburyo bwo kuvuga ko Uvira ariyo bakeneye. Ndakeka mu gihe gitambutse ibikorwa bimaze kuhabera byose baba barayifashe, ariko urabona ko atari yo ntego bariho. Kandi ikindi kiriho ni ukuvuga ngo hari ibitero byabereye Minembwe hariya hejuru, niho FARDC ubu yibanze cyane. Uburyo muri iri joro ryakeye hari aho barashe n'ubundi bakoresheje drone, hapfuyemo abaturage banangiza n'amazu n'ibikorwa remezo bindi. Urabona ko bibasira abaturage cyane, kuko nicyo gice kituwe cyane n'abantu benshi, kandi aribwo
wumva ko umuvugizi wa M23 yanabivuzeho cyane yamagana ubwo bwicanyi ko bibasira abaturage iteka ryose kandi biba buri munsi. Turagarukaho hano mu nce za Warikare. Warikare drone nanone nizo ziri gukoreshwa ku rwego rukomeye, bafite impindura n'amatwara yo kugira ngo bo base naho igice cyose cya M23 aho iherereye basa naho bari kugabayo ibitero. Bwana Damien, wenda umurugero nakubaza nawe nk'umuntu w'umusesenguzi kandi ubimenyereye, wambwira ko mu gice cya Warikare urabona ibitero ejo byahabereye, barashe ahantu birindiro habigera muri 2, watubwira buryo ki wibona ibyifashe mu mirwano iherereyeyo? Magingo aya nakubwira ko ndetse namwe mudukurikiye bikomeje kuba bibi cyane, ubona ko ihuriro rya FARDC ryafashe ingamba zikomeye, ubona ko nyuma yaho n'ubundi bivugwa ko hakabaye ubwumvikane ndetse hakubahirizwa amasezerano yasinywe. Urabona ko leta y'i Kinshasa yafashe ingamba zikomeye, aho nakubwira ko magingo aya yatangiye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, aho yohereje amadrone mu bice bya Minembwe nyuma yaho ifunze umuhanda n'ubundi wa Kirungwa. Ubwo uno muhanda wa Kirungwa anakubwira ko ari umuhanda uhuza Minembwe na Uvira. Urumva abaturage bo mu Minembwe basaga nk'aho ariho bajya gufatira ibikoresho bimwe na bimwe ndetse no kurangurayo bimwe bakoresha mu bigendanye no kurya mu biribwa, ndetse urumva ni naho bajyaga bajya kwivuza, kuko asa nk'aho hari ibitaro bisa nk'aho byisumbuye ku biri muri kino gice cya Minembwe. Urumva rero ni ikibazo hano Warikare kuri drone. Urumva ko ari ibitero byateguwe kandi bigateza ikibazo gikomeye cyane, aho hamenyekanye abaturage bapfiye mu mihana ya hano za Minembwe, ko ari abaturage bageze muri 4, aho hano za Mutambara, ubwo ni mu gace ka Kicura na Itota na Kananda, hakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko FDNB na FARDC bashaka kuba bakigarurira bino bice byose byo mu Minembwe, kuko bafite misiyo ikomeye cyane yo kuba bateza ikibazo gikomeye cyane. Nakubwira ko rero igitero cya Warikare cyaguye muri centre ya Munzenze, nacyo cyahitanye abaturage batari bakeya. Ubona ko iri huriro rya 23 rifite ikibazo gikomeye cyane, ndetse ryahise risohora n'itangazo ryamagana ibikorwa FARDC bakomeje kugenda abagaragaza. Birakomeye kandi birakomeje. Urabona ko intambara yahinduye isura ku rwego rwo hejuru. Magingo aya turitega ko biri buhinduke, kuko ubona yuko FARDC ndetse na FDNB nta gahunda n'imwe. Ni mu gihe ibi byose biri kuba rero abo wazalendo bakomeje kubyinira itsinzi ndetse banajya mu bice bigiye bitandukanye. Urabona hari buhinduka iki ko abo wazalendo bakomeje kugenda babyina intsinzi, aho ubona yuko bakomeje kugenda bakira abasirikare bari barataye urugamba, ndetse kuko urabizi intambara yarabaye, hari abasirikare benshi bari bahunze urugamba. Ubona yuko byari bikomeye kandi bigoranye, ubona ko bamwe mu basirikare bari batangiye kuba barwarihamurika, ariko ukabona batangiye kubakira. Niki turi bwitage mu basirikare bamwe bagiye bagaruka bo mu wazalendo ndetse n'abaFARDC bari baragiye bata urugamba. Urakoze Bwana Damien. Urabona cyane cyane mu gice cya Uvira hariya harimo ingabo zimeze nk'ihuriro, harimo wazalendo, FDLR n'abarundi ndetse n'abacancuro, harimo ingabo zitandukanye. Urabona imyitwarire yabo isanzwe n'ubundi yo gusahura, kwica abaturage, yenda nk'ubarwanije mu gihe basahuye. N'ubu nibyo biri kuhabera. Nko muri iri joro ryakeye hari abaturage bagera muri 4 bahaguye mu buryo bw'ubusahuzi. Harimo bariyeri zigera muri 4 niba atari 3, nazo zirimo zisoresha imisoro, ibintu bitari bisanzwe M23 kirimo. Urumva ko hari impinduka zabayeho zidasanzwe muri Uvira. Ukuvuga ngo abaturage benshi barimo nta mutekano uhagije bafite kubera icyo kibazo cy'uko bo barya ari uko nyine hakozwe icyo kintu. Iyo hatabayeho gusoresha, gusahura, kurya biba ari ikibazo. Urumva ko ntago umutekano waho umeze neza cyane. Rero impinduka ziriho
aho ngaho urumva ko basa naho nta buhahirane bundi buhari, urumva ko nta kandi gace berekezamo abaturage, mu centre yabo niyo bahahira niwo wifashishe. Ubwo ndavuga mu mibereho y'abaturage uburyo bimeze ubu ngubu. Ariko tugarutse ku bijyanye n'igisirikare, urumva yuko muri ako kavuyo n'akajagari kariyo harimo deployment nyinshi, barimo gusa naho bashaka kugerageza gusatira mu bice M23 irimo, nk'ubu muri aka gace za Fizi, za Tombe na Uvi na Mutambula, Kicura, Itota na Kananda. Ahangaha hose baragaragaza yuko ngo bafite uburyo bwo gushaka kugira ngo nabo base n'abafunga, kugira ngo hatagira umuntu wabinjira na Uvira muri utu duce twose mbashije kubuza n'ubabwiraho. Ikindi tugarukaho, bakagaba ibitero muri ziriya nce za Minembwe kugira ngo bo babashe gusa naho basenya imbaraga za M23, kuko niho ibirindiro byinshi biri na ziriya ngabo zatwirwaneho. Urumva ko iteka ryose baba babona ko support ariho ituruka inyuma, bo iyo barashe inyuma muri buriya buryo baba bakumira yuko umujyi barimo wa Uvira nyine niho basa naho bacungira, baririnda yuko hari ikibazo cyahavuka. Rero bwana Damiye, yenda icyo twaba nk'abavugaho cyane ni uburyo ki n'ingamba yenda zaba zihari tugeranyije n'uburyo barimo kurasa M23 bifashishije drone gusa. Urabona ko nta bitero byo ku butaka kenshi bari gukunda gukoresha. Wowe nk'umusesenguzi urareba ugasanga ikibazo kiri kubitera gituma iteka ryose bo ku butaka batabasha kuhakoresha bakifashisha drone. Urabona izo ngamba bo bihaye zabageza kuki, ku buryo yenda hari icyo zabafasha mu buryo bwo guhashya M23 kugira ngo bigarurire turiya duce iri kugenzura? Maginga ya urebye n'ubundi M23 yagiye ikora ibikorwa bitandukanye ndetse inagaragaza imbaraga zikomeye muri operasiyo zo kurwanira ku butaka. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye cyane ubona ko ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo batinye cyane uburyo M23 irwana ku buryo bwo ku butaka. Urabona ko aricyo cyatumye ndetse kigaca n'intege bamwe mu basirikare bakomeye ndetse na leta y'Kinshasa bagafata umwanzuro wo kujya bakoresha drone. Kandi izi drone nazo zikaba zikomeje kugenda zibangamira cyane bikomeye abaturage, bitewe n'uko ubona yuko hari icyahindutse, bitewe n'uko bo baba bashaka kuba babaza cyane abaturage. Ubona ko n'ubundi kuri M23 akenshi na kenshi izi drone ntabwo zikunze kuba wenda zagaba ibitero ku basirikare ba M23 cyane, ahubwo ubona ko zo zigana mu mihana. Impamvu ikomeye bakunze gukoresha izi drone benshi bataba bazi nuko baba bavuga ko aho bateye izi drone bavuga ko ari abaturage bakomotse mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo akaba ari byo bitwaza kugira ngo babice abaturage, bavuga ko n'ubundi atari abanyekongo, ndetse ukabona ko n'ubundi batemera ko abaturage bagenda bica atari abo muri kiriya gihugu cyabo. Reka rero turebere hamwe uko gahunda zifashe, twe gutinda mu magambo, tugere ku Muroko Informa atubwira uko biramutse ndetse n'uko biherereye maginga ya. Turebe uko byifashe ku rwego rwo hejuru, turebe aho urugamba rugeze, turebe nyirizina uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye, kuko maginga ya imirwano biravugwa ko ikomeje muri ibi bice bya Sud Kivu, ndetse n'ibitero karundura FARDC ubona ko yihinduye ingamba ku rwego rwo hejuru. Niki turi bwitege? Reka tuze turebere hamwe uko ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe, tuze turebera hamwe nanone tugaruke tureba icyo turi bwitege mu bikomeje kugenda abitangazwa n'abatari bakeya, haba abafatanyabikorwa ba M23, haba abafatanyabikorwa b'iri huriro rya FARDC. Ubona yuko basa nkaho bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo ku rwego rwo hejuru mu guhashya izi nyeshyamba za M23. Ku murongo wa telefone reka twakire Umuroko Informa uherereye neza muri ibi bice, turebe uko byifashe, atubwire uko
bimeze, aduhe ido n'ido ku bikomeje kubera muri ibi bice. Ni ikibazo gikomeye aho aba wazalendo bakomeje kwidegembya muri ibi bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona yuko biri bugorane ku rwego rwo hejuru. Ndabona ihuzanzira ritari gukunda ku rwego rwo hejuru, ariko reka dukomeze tugerageze. Ariko bwana Habinshuti, watubwira uko muri Warikare kw'imirwa drone uko byagenze, ndetse ukatubwira nuko umutekano uhagaze mu bice bya Rucuro, nuko n'imbaraga zikomeye M23 ikomeje kugenda ikaza muri ibi bice. Yego, urakoze bwana Damien. Uratwihanganiraho gatoya. Mwaramutse neza, mwaramukanye amahoro bwana Karimba Aimable? Mwaramutse, muraho neza. Twe twakubuze, muravugana na Kigali Lion News, turi muri studio live, turagira ngo tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, uko biramutse, uko byifashe mu bice bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano muke, ndetse ubona ko abawazalendo baramukanye imbaraga zidasanzwe bitewe n'ibyishimo. Ese bishimiye iki mu mujyi wa Uvira kubona ko ibyishimo ari byose muri aka gace? Utujyane ku ma axe agiye atandukanye, utubwire ido n'ido ndetse n'ibiri kubera muri ibyo bice biherereye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo abawazalendo rero baramukanye ibyishimo. Abawazalendo aka kanya bameze neza niko navuga, kuko FARDC yagarukanye ingamba zidasanzwe zirimo ko abawazalendo bagiye kongerwa imyitozo cyane njyarugamba ijyanye n'uburyo bashobora kuba barwana mu buryo bwa kinyamwuga butandukanye n'ubwo barwanamo, ndetse kandi bikavuga yuko hari bamwe mu bawazalendo bafite imyaka myinshi bagiye gukurwa mu kiwazalendo, ariko hakagira agahimbazamusyi cyangwa se bakagira akantu babagenera bazajya bahabwa buri kwezi, abagerageje nyine kugira icyo bakora hagati muri wazalendo. Aya ni amakuru rwose twahawe n'abantu bari hagati muri wazalendo. Yego, ni abawazalendo kandi aka kanya ubona yuko imbaraga bafite, ndetse n'icyo bari kugaragaza cyane ni uko bo bagishaka gukomeza kugaragaza yuko ngo bagishaka guhanga n'umutwe wa M23. ni abawazalendo bagarutse mu ishusho nshya itandukanye n'iyo twabonaga. Ngira ngo niba wanabyumvishe neza, nigize no kumva yuko ngo hari n'abagiye guhabwa amayinifomu mashyashya, bagahabwa inkweto ndetse n'imyenda. Ibyo ni ibintu rero nko ku ruhande rw'umuwazalendo, iyo abonye guverinoma yamutekerejeho, ni ikintu kimuhereza ibyishimo bidasanzwe kandi mu ishusho fatizo itandukanye n'uburyo byari bisanzwe. Bwana Karemba, ko bivugwa ko no mu bibateye ibyishimo cyane ndetse no guserebura cyane, ko bivugwa ko hari abasirikare bari barahunze urugamba baba bakiriye bashya, ayo makuru koko yaba ariyo? Ni ukuvuga ngo imibare myinshi y'abasirikare bari barahunze urugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bakirwa uko umunsi ugenda uzaza undi, cyane nko ku ruhande rwa wazalendo. Urabona yuko rwose muri ibi gutera ibyishimo wazalendo nabyo birimo, ndetse kandi ukabona yuko FARDC isura n'ishusho bafite ku rugamba itandukanye niyo twari dusanzwe, cyane nko ku ruhande rwa wazalendo ubona yuko bari gutekerezwaho cyane mu buryo butandukanye nubwo twebwe twari dusanzwe tubona. Maginga ya ko bivugwa ko mu bice bya Walungu, ubwo ni muri turiya duce twa Kivovo, ngo hakomeje kubonekamo imirambo. Iyo mirambo ni iy'abaki, ni iy'abasirikare se, ni iy'abaturage, ni iy'abande? Akenshi usanga imisozi ya za Walungu, wenda si bebye hazangweshe Nduba, imisozi ya za Karambi n'ahandi hatandukanye. Yego, usanga hakunze kugaragara imirambo y'abaturage, ariko nanone rimwe na rimwe hari igihe usanga hari namwe mu basirikare ba M23 bivuga ko baba batezwe ambushi, namwe mu basirikare baba bari ahangaha
abiyambutse impuzankano za gisivili nk'uko amakuru aturuka muri ibice bikomeje kugenda bivugwa. yego Bivuga yuko basirikare ba FARDC nabo uko batega mbushi cyangwa batega gasho ruhande rw'umutwe wa 23 ni nk'uko 23 yagiye bigenza mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu cyangwa nk'uko ibigenza, ariko izi tactics zakoreshwaga na 23 gutega mbushi bya hato na hato bigize icyiciro cyo guca intege uyu mutwe wa 23 kugira ngo umenye yuko nabo bafite amayeri adasanzwe cyane kandi yo guca intege uruhande bahanganye narwo arirwo rwa 23. Niyo mpamvu ujya kumva ngo hazangwe she, ukajya kumva ngo zanduba Karambi cyangwa n'ahandi hatandukanye ngo hatezwe ambushi, umusirikare umwe yishwe, bahasanze umurambo w'umusirikare. Akenshi rero ni uku nguku biba byagenze, kuko hari nabo babishe bamaze kumenya yuko babiyambitse mu mpuzangano za gisivile, baba bari gutembera muri karitsiye nyinshi zitandukanye z'ahangaha muri Walungu cyangwa Sud Kivu. maginga ya imirwano iriherereye hehe muri ino Sud Kivu? Maginga yangaya imirwano navuga yuko iri mu misozi y'Iminembwe cyane, wenda nko muri pozisiyo zegereye imihanda migari hafi y'umuhanda RP 322 uva ahitwa za Kamombo werekeza mu byerekezo bigana za Munanira. Birumvikana ko ari imihanda Minembwe Uvira, niho akenshi urusaku rw'amasasu wenda nko mu masaha ya mu gitondo rwumvikanye ahitwa Kamombo rw'imbunda nino ya rutana maze wenda n'amasaha maremare. N'aka kanya rero igihari ni uko mu misozi ya za Kakuku, Kishura, Mashingu ndetse kandi no mu bindi byerekezo bitandukanye, Ngwengwe, Kihande, Minembwe yose ikikango ni cyose, abaturage baravuga bati byanga bikunda dushobora kuza guhura n'ibibazo isegonda ku isegonda cyangwa isaha ku isaha. Amaginga ya niki ubona FARDC iri kurusha 23? Navuga yuko ari kugarukana uburakari, ariko nanone birimo gutegura gukomeye. Ngira ngo wenda abasirikare bamwe na bamwe bagiye batorezwa mu gihugu cy'u Burundi, ubanza hari iyindi myitozo bahawe itandukanye niyo twari dusanzwe tuzi cyangwa tubona. Yego, kuko urabona yuko uburyo bw'imirwanire buratandukanye cyane nk'uko biri kugaragara cyane, dore ko ba platoon commanders ku mirongo imbere ku rugamba usanga ari Abarundi. Ngira ngo wenda niwo mwihariko ukomeye, ashobora kuba ari akantu kadasanzwe wenda kashyizwemo n'aba bacancu b'Ababiligi cyangwa se n'aba Black Water Abanyarwanda n'Abanyargentine, kakaba kari ikintu kari gutanga ku rugamba, kuko urabona yuko isura nshya y'urugamba FARDC uko iri kurwana bitandukanye n'ubwo twabibonagamo. ko bivugwa ko kuri axe ya Tanganyika Baraka, ubwo nako wenda twareba muri ayo masantere amatoya za Makobora, bishoboka ko haba hari imirwano. Ese ni ibihuha bya bamwe mu banyamakuru baba batangaza, ndetse ni iki kiri kubera hano Makobora kuri axe ya Tanganyika Baraka, ko bivugwa ko 23 yaba ikomeje gukora ibikorwa muri no misozi ya za Pemba na za Mitambo? Ni iki kiri kubera muri ibi bice? Nufango imisozi ya za Baraka hafi n'undi na Tanganyika ho 23 yo ikishaka nukuba yakwicuma gakeya yindira za Kabanja, Marindi, Makunji n'indi misozi itandukanye ihuriyemo n'imihanda iva za Makobora werekeza hafi muri pozisiyo za Fizi cyangwa na Karemi, kugira ngo bakomeze inzira ndende yo kwagura akarere k'ibice bashaka kwigarurira. Yego, niyo mpamvu rero wumva ibyo bice byegereye za Makobora hari kumvikana imirwano cyangwa se hari ibibazo bigiye bitandukanye birimo ko makwatatu n'ubundi ishaka kuva mu bice irimo yagura ibyirimo, ari ndako FARDC nayo irwana no kubakura muri pozisiyo barimo ibasubiza inyuma, nubwo ubona ko bigoranye cyane. maginga ya mu mujyi wa Baraka hari gutegurirwa iki abaturage? Ko mu minsi yashize byari ibicika, wumva ko abaturage bari guhura n'ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Baraka, bimeze bite? Baraka navuga yuko FARDC iri gutegurirayo misada, abasirikare b'Abarundi kenshi nibo biganje muri Baraka. Yego,
FARDC, Bull Special Force, Anaconda n'aba Eagles bari koherezwa mu misozi y'Baraka, ba komando b'Abarundi benshi bari koherezwa mu bice byegereye Baraka n'ubundi umugambi hari fatizo no gukura ma 23 ku muhanda w'icyo sinari 5 uva hano za Baraka kuruta ubu mu misozi ya za Makobora werekeza ara mu byerekezo bigana hafi na za Oseni. Yego. Urabona yuko ari wo mugambi n'ubundi FARDC ifite, niyo mpamvu umva ngo deployment zikomeje kugenda zikazwa muri iyi misozi cyangwa se hakaba hari impinduka ziri kuba uko umunsi ugenda uzaza undi. Turitega iki nyuma y'ibitero bikomeje, aho ubona FARDC ikomeje kugaba ibitero by'amadrone ndetse bikaba yabitangije mu bice bya Warikare cyane cyane muri ariya masantire ya za Warikare, aho bivugwa ko hapfuye abasirikare batari bake. Turitega iki n'iki turi bwitege maginga ya mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu? Icyo twakwitega navuga ko ma 23 FARDC yateguye urugamba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyane cyangwa se kurwana ikoresheje ikirere cyane, dore yuko babonye ko uburyo bwa advance kurwanira ku butaka bigoranye cyane gutsinda n'umutwe cyane, wenda ku buhanga bw'imyitozo abasore n'abagabo bari ku ruhande rwa AFC ma 23 bafite, bakavuga bati tubateye duturutse mu kirere byashoboka cyane, wenda bitewe n'ubushobozi bafite cyangwa n'ubwirinzi. Yego. Uko binavuga yuko ubwirinzi bwabo bwamaze kwinjirirwa ku kigero nibuza kiri hafi na 70%. Urumva yuko FARDC icyo nicyo kintu iri gukoresha ivuga iti twebwe nitugaba ibitero mu kirere baherereyemo bizatworohera cyangwa se biragira umusaruro bitanga. Icyo twakwitega nuko ma 23 ishobora kuba yatakaza mu buryo butunguranye cyane ukurikije uburyo cy'iswasi ihagaze. Ubwo ni ikivuga ko ma 23 abakunzi ba ma 23 ndetse n'abaturage bakomeje kuba bafite ikibazo, babwira ma 23 niye mpamvu mwarekuye umujyi wa Uvira, abaturage bakakomeje guhura n'ikibazo. Abo baturage basubize amerwe mu isoko ma 23 ko yagenda kose itakongera kwisubiza umujyi wa Uvira ndetse igakomeza gucunga umutekano muri ino Sud Kivu. Umujyi wa Uvira bawisubiza, birashoboka ko bawisubiza, ariko nanone byabasaba igitambo kinini cyane gitandukanye n'uburyo buri muntu wese yakwiyumvisha, cyane nko ku muntu ukunda ma 23 namubwira ko ari ibintu bishoboka, ariko nanone bigoranye cyane kuko FARDC nayo urabona ko ingamba ifite z'ikigezi zitandukanye n'izari zisanzwe. Nicyo ubona bahinduye cyane, icyo bahinduye nahoze nkubwira abayoboye ku rugamba nk'ubu pozisiyo nyinshi zitandukanye usanga zihariwe n'abasirikare b'Abarundi, usanga hihariwe n'abacanshuro bitandukanye, nuko twabonaga bafataga nk'ibihumbi n'ibihumbi by'abazarendo bakabarunda ahantu bakabwira ati mugende murwane, cyangwa se ugasanga ibitero birabaho avegerema. Ibyo ni uburyo rero butandukanye n'uburyo twagiye tubona n'ubundi abasirikare ba FARDC bagiye barwana aka kanya. Ishusho fatizo ihari ukabona ko itandukanye n'ubundi niyari isanzwe. Rero uwo akaba ari umugambi ukomeye cyane n'ubundi wa FARDC wo kuvuga uti noneho ko ibyo twateguye reka tugire ibyo dukora mu buryo bwa kinyamwuga butandukanye n'uburyo twakoragamo. None ko bivugwa ko ma 23 isa nkaho yirengagije umujyi wa Uvira, ariko igasa nkaho yerekeza muri biriya bice cyane cyane mu ntara ya Tanganyika ndetse n'iya Katanga. Bivugwa ko abasirikare ba ma 23 bashobora kuba baragezeyo. Byaba ari ibihuha Bwana Karemba Aimable? Oya, ntabwo ari ibihuha, byo barahageze. Katanga na Tanganyika barahari, kandi no mu bice byinshi tutazi ngo banagezeyo cyangwa barahari. Yego. Usanga baba bahari. Iyo rero ni isura nshya cyangwa se ni isura n'ubundi igaragaza yuko uyu mutwe nubwo ukurwa muri Uvira, nubwo ukurwa mu bice byinshi bitandukanye, ni ishusho igaragaza yuko urugamba byanga bikunda n'ubundi rugomba kubaho mu buryo butandukanye n'uburyo twatekerezaga. Ku buri sosiyete sivile byifashe bite? Ese bakomeje kugira urwikango cyangwa bakiriye bamwe muri iri huriro rya FARDC ndetse n'abawazarendo
bimeze bite? Urabona ko bamaze kubyakira gute? yego uri kumbaza. Sosiyete sivile yo iri kukwakira gute iri huriro rya FARDC ndetse n'uruvangitiranye rw'abasirikare bagiye batandukanye harimo abagiye baturuka mu bihugu bitandukanye? Ku ruhande rwa sosiyete sivile ho usanga biba bicanganye cyane ibya hano, kuko usanga abaturage niba M23 yinjiye muri Uvira barafana, FARDC yakwinjira bagafana, ariko cyane nyine nko ku ruhande rwa sosiyete sivile abenshi ubona ko bishimye cyane bavuga bati ko karibu karibu karibu, ariko mugire ibyo muhindura muturinde. Ubona yuko nabo n'ubundi nubwo bafana cyangwa se bagaragaza ko bishimye, ariko haba hari ikikanga bavuga bati hagiye kongera kumvikana amasasu menshi muri ibi bice, cyangwa se hagiye kubaho imirwano ikomeye igiye guhanganisha uyu mutwe ndetse na FARDC, kuko n'undi baba bazi yuko umugambi fatizo w'abasirikare batandukanye baba bazanwe aba ari ukurwana. Dusoza, watubwira TPDF ahantu yaba iherereye se, cyangwa ukatubwira ibyo twaba twibagiwe kukubazaho Bwana Karemba Aimable? TPDF ubu ngubu navuga ko ari mu misozi yegereye za Karemi, yego, no mu bice bitandukanye bya Fizi, cyane nko ku mihanda bagose Gikuta bakoze kugira ngo M23 itindira iturutse mu misozi yegereye za Mwenga na Walungu, mu yegereye za Karemi. Fizi naho ni mu duce dutandukanye, hari hafi na za Biera, hafi ikiyaga cya Tanganyika, muri pozisiyo zegereye n'ubundi, ariko cyane n'ubundi muri Fizi ku mihanda igiye ihuza Fizi, Karemi n'indi misozi itandukanye. Ubona yuko M23 yakoresha yinjira n'ubundi muri pozisiyo FARDC iherereyemo. Niho navuga ko TPDF iherereye, ariko nanone mu yandi makuru adasanzwe navuga yuko nko muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga yuko mu misozi yegereye ahitwa za Kibuwa ndetse n'ahegereye ahitwa za Kalonge higeze kumvikana urusaku rw'amasasu muri Warikare. Urusaku rw'amasasu rwabaye ariko ngo mu masaha agera kuri 2 ruza gukendera, bitewe n'uko FARDC umugambi wari ufite wo kwinjira mu misozi yegereye za Kalonge na Kibuwa. Ubwo birumvikana ko imisozi yegereye za Kishanga kugira ngo imisada M23 ikomeje guturuka hariya yinjira za Warikare ihagarare. Urabona yuko n'ubundi muri rusange ihangana ryo riracyahari, ndetse kandi ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa M23 hari ugutegura gukomeye, ndetse kandi kwiganjemo ihangana ridasanzwe. Bwana Karemba Aimable, urakoze. Ubwo ukomeze uturebere uko byifashe mu kiganiro cyacu gikurikira, uraduha idonido uko bihagaze n'aho bigereye. Murakoze cyane. Umunsi mwiza. Yego namwe. Ngayo nguko rero uko byifashe, urumva ko bikomeye cyane, ndetse impindura amatwara za FARDC ubona ko nyuma yaho babonye ko abasirikare ba FARDC bafite ikibazo gikomeye, bakaba barimitse aba FDN ukuboko gukomeye cyane kwa General Neva, ndetse tunababwire yuko General Neva yavuze ko icyo yatanga cyose kugira ngo M23 ibe muri biriya bice yagitanga, kuko n'ubundi ibi byose abikora atumvikanye na bamwe mu bayobozi bayoborana, cyangwa ndetse n'abayobozi b'ingabo ntabwo baba bumvikanye ko yakohereza abasirikare muri Sud Kivu. Ariko impamvu ikomeye nuko n'ubundi no Sud Kivu twahita ko ari nka business ikomeye ya General Neva, aho nakwira ko mu mujyi wa Uvira harimo zimwe muri business zikomeye, cyane cyane nko ku gitoro, nka 60% by'igitoro giherereye muri uno mujyi wa Uvira cyose ni business ya General Neva. Urumva ko General Neva uko byagenda kose agomba gukora operation zikomeye kugira ngo yigarurire biriya bice, ndetse akomeze anashakishemo imibereho, kuko ariho bivugwa ko hariyo ibirombe bye muri ya misozi ya Minembwe. Akaba ari nayo mpamvu ubona ko
hakomeje kugenda gaba ibitero, kuko nakubwira ko aba FDNB aribo bayobora ama operation muri biriya bice byo mu misozi miremire, ndetse ubona ko bafatanya n'imitwe igiye itandukanye nka FDLR mu guhungabanya umutekano w'abaturage muri biriya bice. Bwana Habinshuti, niki ubona kiri bube nyuma yaho tumaze kubona ko bitari buze korohera M23 bitewe nuko iri huriro rya FARDC ryafashe ingamba nshya mu mitekerereze ndetse no mu miyoborere y'urugamba muri ibi bice biri kuberamo imirwano? Urakoze Bwana Damien. Icyo navuga ku mpinduka ziri hariya n'igisubizo cyavamo, ku mutwe wa M23 hagomba ingamba zikomeye, kuko urabona ko FARDC yahinduye ingamba, ibitero byayo na operasiyo ifite muri iyi minsi ntabwo bisanzwe nk'uko byari bimeze. Urabona ko isabwa imbaraga zo kuba bagira ubwirinzi bw'ikirere cyane, kuko ubusanzwe baraswaga bahanganye nk'ingabo ziri ku butaka, ariko urabona ko ubu aho bateganya kuba bagaba ibitero babanzayo drone, ku buryo wumva ko bakeneye kugira ubwirinzi bw'ikirere ku buryo bushoboka. Ariko uburyo bafunze uriya mujyi wa Uvira, ingamba bafashe nka M23 bakafata iriya mijyi yose zira centre isa n'izengurutse, urabona ko bashatse kugira ngo base n'abafungira hariya, n'ubundi support y'umusada waba uturukayo ugera mu nce badafite bibagoye, kuko urumva ko inzira za bugufi zose zaba zisa n'izifunze, keretse gukoresha yenda ubwato baciye muri Tanganyika berekeza muri ziriya ntara za Katanga na za Katanga na Tanganyika, muri ziriya nce zo hasi niho babasha gukoresha mu buryo ki babasha kugerayo bitabagoye. Ariko gukoresha hara ku butaka kuri ziriya nce M23 ifite zose zizengurutse Uvira, urumva ntabwo byaba bigishoboka. Ikindi kiriho rero, urumva ko abantu bose basengura bagaragaza ko umujyi wa Uvira basa naho wawegereye M23, ariko urabona ko basa naho ari uburyo bwo kugira ngo bafunge ziriya nce zose, nta ntumbero yo kuvuga ko wenda bakeneye kujyamo. Bashobora kujyamo, birashoboka, kuko ni ibintu bishoboka biramutse babonye yuko n'ubundi ibitero byose birimo bituruka muri kara gace, byanze bikunze byazaba ngombwa ko icyo cyakorwa. Ariko kuba birebera hafi, urabona ko uburyo bahafunze uburyo bwo kubuza musada yaturukayo mu nce zose. Reka duse naho twagaruka yenda tuvugeho nko ku Burundi, tuvuge kuri uriya mugambwe wa FDD CNDD, uburyo ejo bundi impinduka zabayeho, uretse ko wakomeje ayoboye n'ubundi ari uwari usanzwe, byavugwa ko nta mpinduka nyinshi cyane zabayeho, kuko wari umuyobozi wayo niwe wagumyeho. Ariko yenda akantu gashya karimo nuko uyu muyobozi Reverien Ndikuriyo ari umuyobozi wa FDD CNDD wari usanzweho, ariko bigaragara neza ko ubutaha bivugwa ko ashobora kuzitabira amatora. Ubwo urumva kuri General Neva rero sinzi niba cyaba ari igisubizo cyiza kuri we, kuko ubusanzwe hariya mu buyobozi bwaho harimo ibintu bidasobanutse byinshi, ntago bahuza umugambi w'ibyo bakora. Ese ni biki ibyo bintu bidasobanutse? Ni ikihe kibazo uko uvuga ngo harimo ibintu bidasobanutse? Uyu Reverend Ndikuriyo ni iyihe mpamvu atumvikana na Sebarundi? Urebye neza urasanga ko afata kenshi ibyemezo bisa naho bitagiweho inama n'abashinzwe kuyoborana nabo, yaba ku rwego rwa politike cyangwa urwa gisirikare. Urumva ko akenshi agirana ibibazo n'abajenerali, bigaragara yuko kohereza ingabo hariya batabivuzeho rumwe nawe, ari nka diro ye bwite yihariye y'inyungu ze bwite, batabyumvaho kimwe. Urumva ko niba uriya muntu abashije kuba ayoboye uriya mutwe wa FDD, ashyaka rikomeye riri ku butegetsi, akabasha kubasubiyeho manda ya kabiri, urumva neza ko ubutaha aramutse yiyamaje kuba yaba umukuru w'igihugu, abyiyamamarije, urumva ko yaba afite akazi gakomeye ko kugira ngo ajye gukura abantu mu mutwe wabo ibintu nka biriya. Kandi bigaragara neza ko n'abaturage ubwe simpamya ko bishimira kiriya gikorwa kiri kuberayo, ko niba biriya ari diro kuri we, urumva ko abahatakariza ubuzima ni benshi, hari abafite imiryango, ntabwo ziriya ngabo ari abana boherezweho gusa, ni abantu bubatse bamwe. Urumva yuko byanze bikunze byazagiraho ingaruka muri kiriya gihe kizagera cyo kuba bashaka umukuru w'igihugu akabonekamo nk'umukandida, ntabwo azaba yaritwaye neza. Byamusaba imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kwikura muri kiriya kintu, Bwana Damien.
Ni ikibazo gikomeye cyane ndetse giteje akavuyo ndetse ubona ko byahindutse mu gihugu cy'u Burundi aho bakomeje kwaka indishyi z'akababaro ku basirikare bapfiriye muri Sud Kivu. Urumva ko bikomeje kuba bibi cyane magingo aya, ubona yuko imyivurugutanyo ikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ngayo nguko rero reka dusoreze ahangaha, tuze gusubira mu biganiro byacu bikurikira aho turi gutohoza neza uko byifashe mu mirwano ngiri kubera imakobora, ndetse Umuroko Informa akaba tubwiye ko agiye kuduha idonit ndetse akatwohereza buri kimwe n'amafoto y'ibiri komeza kubera hariya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ngayo nguko rero reka tubifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo kubana natwe, kandi wowe utubonye bwa mbere nta yindi nkunga tugusaba ni ugukora kuri like, ugakora subscribe, hanyuma ukajya udukurikira bitakugoye ndetse ibiganiro ducishaho ukabibona mu ba mbere. Ngaho nguko rero amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.